tuni ni sim som ni la khat la jing kum sang ni la som ni la kum ko in jong Thadou thusoh akonin wanung thusoh dang dang ho Thadou pa ba ngai sa na nei kin taw ite thusoh ni sima ba si lo ko sim lai hon si am ki mo pri win census ki bol sanga nrc zo bol na sat ding na sei tai school la college on no ding thu jong a sei ta ve dan hi chu school la college a sim lai ho re li che win census ki bol ka nrc zo ki bol ma se han ti thu chief minister he nga ko yin hi school la college chung chuma sim lai som la sem ni legin khanin cm kim san ta ki mutu in nrc chung sanga ki holim na nei tan la school college ho hi hon do ding thu zo ko ye tin thu so ki mu chun a sei na hi open letter to Zhangmang Hauki freelance journalist Nisim 19 May 2025 ni ko a social media sources kalwal isai nai sa hi lai ve ki ti tu su na bol na a Thadou lam kai pu Michael lam ta thang na min pha na ho don but na amasan nang hin tu su na bol na ho a hin pu Michael lam ta thang hau ki mi dam thei dam mo en noi se te na dam jingin na za cha ding le na zum ding gel na atun sa na don but le ba na ki koi a hi hin la pu Michael lam ta thang hau ki noi se ni hi sang be tan je a don but na ki pi a hi aki sei zo se hi nangin neki ko do le neki lam do hi amasan ku ki nampi ni son na na se hi umlo do thu na se hi ku ki zong akt ki min pul sa trai phana recognize ki bol a hitai pu Michael lam da thang hau ki mi Thadou hin ku ki hi poi le Thadou tribe ki la zo se zong legally a ku ki hello hi Thadou ki tribe ku ki nation ki ti zong hi ku ki ho propaganda narrative ahin bolle bal nei lo zo thu a ki thlep na hi Thadou ku ki tribe zong a poi thuki sei hi ne na khel lam zong hi mai the ahin aki sei ho hi adi ham adi lo ham na ki kholin Manipur Kuki Tribe Recognition Demand Committee Joint Secretary K.A. Chongloi to so that Lewen Lai 2002 Kuki hi nation nampi hi poi independent country khat sunga nation khat lo a umin nation chom a thei poi Indian National Hindom lo chu India group do a hi tribe the nation hi India constitution sunga a hin koi te bang the to lo le hol to lo hon Kuki nation nampi atiu hi India group do na thu chang a sei yo hi Kuki Tribe Council 30 September 2020 Langun Fala Thupon Gov in Kuki hi scheduled tribe category sunga akoiza Kuki tribe ati hi Rupe na ai ho nup la da amlova namnang hon Kuki tribe ma bo a het hin ai ho lungsu to mai maya nampi nation hi ve itiu hi bo ve Kuki Tribe Council in Nisim somni le ni April 2023 am Songel ku PCC pura ani Kuki Tribe Recognition Come celebration abol nawa independent country kha sunga tu nation theory ithei poi Kuki chu nation nampi akon tribe so ta ve tin gel helpo hite Kuki nation nampi hilo tribe zo hi Revolutionary movement bol hon nation nampi ti jong leo India group in Kuki tribe tia bo ahen hi lepu en khung dim thang tin house mol nom article ji ho jong anaki venin Thadou try nam le Kuki try nam akt ki Thadou ho sim hipon Kuki ho sim a hi constitutional separation Kuki hon Thadou ka hipoi na tiu le Thadou hon jong Kuki ka hipoi ka tiu hi na het ngai hi Thadou hon Kuki ka hipoi ve ka tiu hi Kuki do na hipon ka hi lo nau do ka sei yo hi Nisim 17 May 2025 ni a Guwahati meeting a Kuki CSO lam kai ho le so group lam kai ho ki ho na chudola Kuki lam kai ho na dem nom le jang pet in sein pu Michael lam na thang hau ki mi za na nei lo ta na min pha ngai lo hi pu Michael in EP su hi bo khil ane ham ni het no evidence ku wa ni hin po do ading a hi Kuki lam kai CSO so group mo direct an dem ngam lo le thi pe tan Kuki CSO lam kai thing noi beking le ho chunga imcha na sei ngam pon Thadou lam kai Guwahati meeting a zaw lo ho na min pha na ding a poi thing noi hi ni khat le hung bei ding a hi Thadou nam mi ten thudi ka din piu a hin thudi chu iti zong le manglo ding a hi freelance journalist ni hi ham thingpole malchani hi ham media evangelist ni hi ham media atu sei da ne hepon media journalism ethics kiti na nei poi Kuki ni le Kuki thu le Kuki lam kai ho thu bo si in lang Thadou lam kai ho thu nang sei angai poi KLA in na pangin pule ko lunin ta san tan hin man cha le mei te no ti ho to na nop chena la min HIV ni hi lo a hi Zobin UKLF na bel ki nin na cha vai ji a organization in na pai do a hi
Kukin pi Manipur General Secretary na po lain Mayday CSO ho to Manipur kai ba jadoi na sub form lamuwa kuki thingnoi lamkai khanne ngai phe abi asu ki he jingin omlo kuki in pi Manipur na sim do obin a China kuki tribe se ni kuki tribes na min kul sawa na go do na zala mi thei ho ngai lu le lung sit na chanuwa kuki tribe eketi recognition na ki bol do a hin tu a eketi kuki tribe na bol do pi uwa me thei ho chunga na so se sangwa ki pa tu na sei diu zo a hi nong ki siam tha in pathin bangbo na zalin revenue duty Manipur govnoya na to na hin ki mohi atyang ki to in lang service kon da ru sung duin gamlen lei phong ko atahi la chun ka dei sa le Tubula ki sei banga na za cha dingel na tun chan na don bulwa na ki koi hi hin la nangin bo Michael Thadou hi corrector na bol jing ja tu nya don bul na ki pe hi aki sei do se hi nangin na ki ko do le ki hol do hi je in tu kal si na an nei mai tan I'm sorry hin la nang na mo zoi Thadou nam ngai du di Thadou XTSL leader mon bung Manipur Thadou hi je uwa mi thum ho chu so chawa hi bo we bai pu jalun hauki Michael le Thadou ji a so cho hi bo ve azong ku se ki no hi tam ku ke hon Thadou ke hi ve Michael naw ke hi ati le ima boi telo ama ho thum la mi khanin ai kar be so le ki gyan ki ji amu phan owa KNF leniam ta chunga alung han o so za a ku ki ni hi ve tia boi kha o ai wanga Joseph chu Michael naw hi phata a hechin akimial het pi ji uwa tam zot ma ho hi Thadou hi na ve ku ki hi po ve tia pan ji uwa hla do hi Langmei nagalam kaipu Michael to phate a ki he chule Michael naw pa Joseph de jong ke he pa jong chun amuna agadel lut he Manipura 1951 base NRC ki bol thelo ding a hi kuki zo te rai ki sumit go a hi kuki zo leaders NRC chung changa kuki zo in meeting bolta 1951 base ra Manipura NRC ki bol thelo ding a hi tin kuki zo hon a save 1951 base a ki bol le kuki zo ho rai ki sumit na hi dan hi 20 August 2026 Thursday ni kho a ki I am kuki zo KNL chairman Dr. Celine Hau ki pasok zauna a NRC chung chang thu a online meeting khat ki bolin NRC ki bol ding jong la 1951 base a ki bol thei ponte community zo se no thein ding kum khat te ma bol ding hi tin kuki zo leaders on opinion pe win a hi Aje sani sim 20 August 2026 Thursday ni kho chun gin chan ta thu ki mu to lonin combined team ho Robert Crab police third night Assam Rifle chule 20 BN CRPF 1 Tipidor le Chodukher village Bharat River Jiribam district muna special operation abolvin a hi le local bo na hong ki po WY tablets 9 4 12 kg agi le hero number 4 powder 177 gram agi ito hin po ho anaman do win a hi police on the FD alam kai ho ma dinga emuna agol na chunga JFD indem na thupon nei NRC update ki bol ka asa census ki bol thilo ding hi ta ki pin ne JFD alam kai them kha la in muna police on agol chu ki loi form in de lo na thu pom de in hi amko zaun a ki loi form na nga census na to ngai sa ninga prime minister he nga memorandum peluta All Manipur United Clubs Organization All Manipur Women Voluntary Association Purei le maroi mera paibi apunba Manipur Committee on Human Rights le Manipur Student Federation ki kom in Manipur Governor na Prime Minister Narendra Modi kom thungding census chungchanga memorandum pelut na nevin hi memorandum machun Manipur census hi nei chon pe un tin ki che sela thu ho akimin panin hi du Manipur din muna hi census ki bol le buthing lo ding ga so lo ding data asu boi ding hi tin thu bol lo akimin pha in hi Mai phabe WKZIC chungle Manipur Popular Government sim na azaw kuki MLA ho chunga dem na thupon amasa ta heading chu hile kuki nam mi ten ki chepi chu Manipura Popular Government ki sim na ahi kuki ten panla loading ki ti ahi kuki te zawlwa me the ten asim dom ole ki sim tawin te ti chu ahi hi chu kuki mi pi sentiment tong kha mi pi de lu Manipur Popular Government sim na azaw kuki MLA nem cha ki PNLM khaute ngul salun sina tele ma wa ki pa pin a mai phabe WKZIC ho chunga kuki mi pi tele KHRC indem na sang pen hong ki phong do in a hi so bite ai ho kuki nam mi te hi thingnoi khat ki cha je a thuta thudi se ngamlo mi te sumdei je a zo thu se ding ki chalo nam mi te a hi be so je a hi nam dang te hon ei noi se wa hi so je a hi nam sung le society sung chawai je a hi tai je chun khang tha te ho be aching the utin ki thuta utte
Kuki Human Rights Council in iti la hi zong le Manipur government sim na kuki tian pan ila diu ki phal loading a hi le kuki state hi lo le union territory imu ka ase uba KHRC in nami te to ding poma panikila sing ding a hi JFD women wings in DC tho par loading anangai to Manipur and RCC la ka ase a census ki bol the loading ta campaign for just and fair delimitation in gitin na nei na la kha jan hi chun JFD women's wing tho bar district in DC tho bar loading anangai to ven a hi za ta lam lama CSO lam kai ho hi thel ma ban ha jong sadar rally in bozom tiu hi je in ita bank ki gol teng le duty ding sa otin emergency tailo koi ma thai sa ji pote min bol ipi tai hon bol tel sa dang sula ise ngalun gar ho nom tai thai le sa o ham minoi si am ding kanom poi duty ding mi ta lo jong le ko ko a ho so ko ma se ya du klam ho ngan se the hi chan chu hi tu la so ngai zu mun tina tha do so ngai do se no bon cha win mang pha